mana bane ane ni gaga ona kotala timeni ikasuntuga dintugana khara nukunga adi biradi adi wira igana kotu qur'ani tangana khoyle minan kutum mako alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala allakum yitu kubeni ogi gagana ode fo kurumbo tanawtuni kefiya magageri france ga lungori ku wagatini Sénégal khallunge killenga telle Mauritanie khallunge telle Gambie khallu isuye killenga igana jofe dimma be makagere nimoro ni ngori alo dingirani be iga kitene no ku jamanu ala timeni ngo maka jamani su ona koto yitti yogoni denne kunna gage fube gana kite khasonga makenna sigi faban kallanunda makenna nya idanga jikke koy khaya renga yitte su atabelike kamma yitte sudi funente bana kesunu yitte qualité ay fubeni gante bana ayogo na jopake kundu kene habba saudanya kene ajuranya kene habba sauda antenya asabune nya fayke kundu kesu togonyani nanti habba sauda atte ada jura afunche nya fayke ninga anaka to kesera afunche ajura asabune atte habba sauda annabi alayhi salam atay watten sujarana magantanya kallengate watte sugedal lesema awtan nangollitey annabi yande ko alayhi salatu wassalam makallenga talante kenya jarana o sigi walla farande do ko mo be alayhi salam ketto gonyani nantal qistul hindi ari hadise annabi ton jarete alayhi salam tane wattu nyeri ya jarana fo sugeni ngudu ngatenya qaragana nya kanseri ngaserebe mabuttu ngatenga serebe masondo ngatenga serebe angana jofe maga etlizendi mo gonge ko ngandanga awo ken qajarana kefa ike kundu keni yiti kurumba yai ake jabeti ngana serebe toro sukara ngate awande mana anjabeti ngalla normalinga angana jofe ma gautindi mogonge konganda kefa ike serebe gamulla inan kuma angana ni kewutu sugubandelele ane tenyi me aga tenya gresi nyang kajana bakka hadamare mempetenga aga bakka annogonga akaya faike kundu ke ga fay ko ga ya renga tugonga serebe walma khudonga serebe nogo estomandan tampindi miti khudo nyana nogonga ke ane khudun kerni bakka seren nogonga ke ga fayke kundu aya fayke eren problem nga serebe sake sorobe ni ge jarebe ti jalisi ma bireso aga tanjinga maga yitini tidu aga yitte go fayke na jondi video na magagilo kenal miskul aswad ke miskul aswad asire nyani serebe gana nyarono dua trallembure nteketi memulla anna timilingen kita jinna shaytan en kanala to bakanga ke gani ma ul wurdu ya ganga tengana serebe tampindi anna nyago ngankite suba adelelle ke ga fay ke ga ya ganga bine funcente nya fayka akambe ngana tampindi alla o tollini no kube kumengae mannaro jinga annan kambe keraga anna salam kote sabaru nya fayka karande mani min qibare asuyi kafura nya galle fayka khaya gem payke bine funce ke patinya fayka khaya gem payke sabune gabe kundu koy khasu ya renga e kundu ke sabune agani sabune yai fo sugeni fatangan kinyi matugo ga ampetenga awo jarana ayo wa fayke zaytuni sabune nyani annabi alayhi salam atun darite fa innaha zaytun mubaraka aya fayke kundu khaya renga kebe gabe kurkiman sabune nya fayke kundu inatu kurkum arabu nat kurkum akenge nyana sababu atasini begam pete man kubega lagana gankinyi itini keda alwasfatu warumi deberende yaxe ngana serebe tampindi watile semantante to anga jarene mogobe angankini ya angana jofe butiki ngamigera mo explicandanga bi idinillah kaya renga kay kena al asfiyatu sab'a asfiya sab'a aga yitu nyeri anano gonga abani suye waten sujarana saketi nugulunga tema deberenga serebe ado yage nya deberintenni angana jofe mangere kita futare boga deberna ko lenya nyilleta naro ke gollallemme bawnanne utiliser ne wurunyeri ay kengeni bukuru yaga bure jinna shaytan tarallembure aga khallenya fayke bi idnillah ke kundu be gaya ngay kente kiteno magayre metni keda haltiti nyai ade zeytuni qarangi ngay kenya fayke jinna shaytan inde kente menyini no kubane man gulun kutu kawante ngana serebe angana jofe mangere fatampanti yankita kebe fayke kundu gaya ngay muftaqna albaraka alasliya ke serebe yige ngan kota maga khumana tidway ade yage nya deberintenni anga kharagana anga yigana angana jofe mangere fatampanti kita ajwatul madina
madina temere ke ba nabi ke tangana nyeru iga alayhi salam alla wan kisini bakka fofo su toranga akota nga suba ngana iga ajwa ke afayke a premier kalte ke ga afayke ala usine nyana ma jinte bakkalte kawana ajwa ke ga aga kitene o maga bitiki ke no nga be idinillah mulanga na nyagere serebe tampindi ma toguye aga khalle nya fayke ngana jofe mi gera fatam panci en kinanga kebe fayke kundu ke inati serebe lampuye ngaye yugo aga ananjara anayilla ngucindini angana jofe mangera detail su kita alhamdulillah ke kawafinta fuani fo kurumba nyani sorobe ni gedo gobo koto fono e yille sagener ni kattoy itini ke adanga yagarun kamere aywa awre tuintenya non te detail gebe kongo angana ri mangera hakita bi idnillah keni at-talbin an-nabawi annabi alayhi salam ari hadithen fi sahih al-bukhari serebe ga sinono manga bitene tidwa aywa talbina nya fayka e sonde men tumandina yalla bandini angana jofe mangere talbina kanyere kundo gadi kahlul asmanti nya fayke wal ma ismit kekeli aywa ya gam problem ngana serebe manya rengan kinyi maga dumbunwa akalteni filiane nonga isuye kitene o maga yere kundu asana wasanut hadith liken kama nugun kawa ngana gere serebe tampindi manudu ngate aga wakitene yere bi idinillah ken scorpion nya yimman kara qote ngana serebe mamula nugun jinga baka annanya ngana susana dua aga wakella gana aga sirono estoman kalle nya fayke kundu estoman ngana serebe tampindi magede tugom bagandi aga ite wa fayke kundu bukhuru ni nyani kenga kutuku yogo na nya genya serebe tiring problem ngana nyai tiringa serebe biresu aywa ma ferin konto aga kalle nya fayke anga minni gadi inshallah debere ngana serebe tampindi ante to anga jare ne mogobe anne ke gaya wutu anga minni awo bagandini annogonga bi idnillahi ta'ala ke ga fayke kundu pompu nyani inata jetu shamil ya gabure tarallembure karik allemme allah utilizene aywa aga awutu ke ga fay keni serebe lemine ngana tanjini wuronga aga were keni oga kebe gilli nyogon tanji deberinte aga watu beni jarano do musefana kama isu kitene o magaire malimbutiki inat keda ushbatu maryam serebe jida ngana khota maga angi utilizene may yagaren qaddemana na furasen nganki wal malada ngante normalinga kunsiyo kitene o magaire bi idnillahi ta'ala oga tini kebeda nyogon qarte aga ya fayke kundu insha Allah ta'ala aga wokitene o magaire kundu ke gani igatni kebeda ke deberi jura kebe ga debere mbaka seren nogonga ma watile semante aga jura ke aya fayke kundu siwa kunya fayke kambodo sada nya fayre kundu annabi do nyameri kambodo sada alayhi salatu wassalam ayalla qilla bandini angetin tono an kamanga ke yagaren gebe nyane ke utubire so saket sorobe ni ga jamanjore infection nyitenya fayka wal maliminan pongana serebe tampindi aga fayke kundu kengeni keite kundu aga utilizene sorobe ni ga tirne ndeberni nyogon kete biresu aga afa magaire atimmante nya fayke aga okitene mali mbutiki keno ngari inshallah jidangana goto serebe maga ken qalle nya fayke akenge utilizene ado aywa toli un nakhil isu kitene o magaire kundu aga itenya fayke kundu inshallah tabaraka wa ta'ala bo jabetin qallu tananiya fayke baneni kugiri arabin jamanu baneni kunu oy meyre ka qallu nyani aga ya fay estoman ka qalle ne kundu nyai foni gira arabin jamanu foni yo magaire bo kayiten simme maga kawafinta yitenya fayke kundu karande yimmankara man gudun kutu ma khodo manyimi ngate ittifunci kulli binneke aga fay ko magaire kundu ado kera jabeti ngana nyanga la hala ni sukama ken qayitenya fayke man gudun kawanganga ma infection aga khalle go fayke ago maga yere kundu gadi odo dudema aywa kengel misku at-tahara aya fayke yagarungetu keni miskul aswadu nyai aga fayke kundu alhamdulillah akhini yogoni ga ido odde masir golle ke kama ke kete qartenya nikia koko ngana serebe tampindi magere tugo mbagandan sobe mboguno ko kana yampa aga debernte fayke kundu aya fayke kundu ajura nya fayke anogo alhamdulillah yitu kusu fogebe kiteno maga ona akhinin kunyi misra gadi fubeni goro dema ke ribare kama forokiya nin ka fayre kundu anga droku beni ragana angiro nangetele juma manga angetele ankallu kunyi mafotana kalte ni ngai isugri masri iga fayke ayego ga fayke gadi kusuni kalite na intebana kotonya na suya gadi aga yogo fayke kundu alhamdulillah kusuni aywa kitabu beniga
sira ke ga fayke qaramba suguna rabba swaga kebe kinni ogere kebe safalla faren kam alayhi salam aya fayke kundu ay kitano ma bitigi ke nogonga dawrul maria yagaru ko ga gan qawa sigira be fakka ko fon sire o se fakama aga livre ke fayke afalle khaya nga livre ni be kundu buraku soro nyandi iga kinoyi ade kayiku kundu inda gage ado lakre ado bikini qarange ngana gille khayeli yere fube gana gage atono na daga na faban kallanu ndema yokki gebe yere agal sugulle nyimme me bogo maga ini kinno ya ondi uti gana gage wal mona yitu ku gaga ona tono ngutu ona finance de faban kallanu ntaray wala ibe gana faban kallana dema anda nyimme ya dema oga se ko nikeyi oga nkati fube de berini akhini ngoma ga francia ismail sago mustafa sumare girnan qenne sugaye iga fayde kenya gollenga franci bangogi kapami ode yitunga na daga magagere kenka video ngori angana dakaro fayi akhini ngono magagere kenka video ngori gambira yituku jofeneno magagere khibare mugu ade nouakchott murtani kif wanonga magagere kenka khibare mugu wala malin qallen nikeyi nanti yituku iyo magagere kundu alhamdulillah watte suge dal lesema anya yaga bure yaiba anya jidan problemu yaiba anya debere yaiba anya anyi mento tangal wattebe ayu agedal lesema anya khurungwa ba anya khodo yaiba anya koko yaiba anya stoma yaiba anya diabete yaiba anya tension yaiba alhamdulillah asuyo go yekitenere sasa asuyo go yekitenere wala sorofono be gana ralla gana fube ni takle gana nyeme iritinde ko tenyani bawni gilli yogo nagri saudia yogo ni nagri masriya khafoniyo kitengurere sasa nagatu agulle kenga insha Allah taala kesuni ogan katifa bankallano ko khidimana mogobe ogide mana mogobe asumana nikeyi imaga kori igarange ngasiki nanti senkibare wal mananti facturing tugadi wal ma ibradin tugadi folla qemu yintan ibe ga mulana demande tana yakini mano yoku awutu annikini khari firugo go faysellanga akhi yogo ande wutu nantona wutu ona jillei aywa oga boisoni beni kunkana gage mananya sababwa igana barajen kitati kenga faban kallano nandeme furu yogo faysel langa ge deberi nantona selungul lago ni gaga ken nogonga ona serel laga ni bi ma alla sa faban kallano nga demene mogobe o hajunne ku gollu mena ku meni gana gobo maga alhamdulillah ke tanke ina sigitina faban kallano qidima khalsini benda kitona projet ni kutimanda la timeni ndaranga wala ke anyo maga lenki sere sugana video ke waranna sanki bama ko ga no qubey kala bankoro adeken Paul Sukoro inati Paul Sukoro ay wangana jofeno walma kenga yir 2002 bako jikroni ange dingira ke walla o kuyere ontere yitu kuyere yo sorofono be ganari angan kallun koni kita alhamdulillah folla qemunyin tenyani agana ni fotana ges ibe maga anga mulla nangage ko yitte goyo maga kengeni montali ni ke kundu alhamdulillah o mamma yogo alla ganno da tugana igati katitele ke utoda jaman palle inara kino gai ona gaga ono tono mutu oni khalsi kullenkinia alhamdulillah iga kinnoy privé alhamdulillah igana daga utuma jaman palle imena ipasindi fofosu idanar vaseline mpayre kundu vaseline musa habba sauda ade zaitu samsam ade zaitu zaitun kun soanya kamin tannikia annanya dari tenga sirenya ni tifetenga serebe tanka gana nyagan kinyi aga anka kana alla orono kesukama mesero gan kata susu kongo kana fonne uti yitu kwa liko iyogoni ya faike kundu shayo royal ki afaike liptobe aywa serebe raga mulla ina amini ani khumandi ina poam perdi khoy ogele ke bane ko mogobe ade ke sumbana keni juranye me kena liptonye associé kitono magare anga junga kebeita yelire kharampo ani ba jarandi fo ani ba libarake anga baranga ange kitabe idinillahi taala wala kani na koy gai ogo ngere ibrahim gaku kagana wakati su kay inyinire follaqe munyin tenyani ke bitiki togonyani ala timeni mbutiki mali ala timeni kallenge dakaro igallenge murtani ay maga gambia kesuni okati sikifa bankallano nde wotuntonda kammo ko tante dangini sere yogo ganterni butiki kya agarini hamminko agananya watte keitenga kitenere ala timellemme nyageni masegantana tongunganani ona yiteke autoga kinnei ana dua alhamdulillah aganani agan qawa jarene rizan khalsi be ganani yere ana wuti ana kine ko tante dangini khalsi gante bakka ke butikiya na faban kallana yogo jaranden tuga angedo worogede video ndebere video sunantona keddema anne nyini fuanto kitengure butikiya koy kasugede odo makongo nanti ku khasuma neme
omedo mu gango de bernanti faban kallano qarangen tugadi milwayen tugadi asubaka yitti koy anda goto dakaro yitti gage no kubega no khalsinna utana kinya malinga gana goto kenken ka goto ame goto khasosu adde pasimba kayira khasosu tani butikin tugadi ngi goto no kamma na sababunya financement bega tele kinala timeninga butiki ke gagandunga wala ke yani ibe suni se ko ndeberi faban kallano de lesemantonda ore kallenga mutu wala kano magalenki katigai be suna video ke sanki na akinya ikinyaranga kana barajen kita o follaqe munyin tenyan inshallah kharsa na dingiranu ku gobondi faban kallano ndanga inanya waqfu ngali wajhi llahi ta'ala fusuga kitene asuna ndaga faban kallano ndemande asuna nyala timen qidimanda alla ganno khanyana kenkamma makallenga ndo utu kotabe wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin qaya ringa keite